The Chimpos TV in nan kut kan tlai than na screen ni kan rak mu ban tu khen Aizawl copy dorpui veng thar sang chunga local council le WMA ne mun khata chathan an chu ami umi chu Ralzam kong hepet lai in Ralzam ni an thei teng dinga chathan an chu ami chu atu tana hin kan vun chimpiak than na lai zaidang kan chimhlana kan YouTube channel te kha subscribe na kan tu piak ri lo achun zangfa te in subscribe ra kan tu piak tia kan som hasa Ralzam kong kau hepet lai in se Herh bia tampi kan chimmi simhan se lo san atlai lem lo ti ko se Ralzam lein asilo lem yama le mi sinin sual tu anak pakhat khat zar khat nu zar khat avun kar chin langmang rit heisi kong kau he jong se an play mi muding than langmang ti chun mizo le jong ne sang pakhat khata hiban tukin chathan chu adjong avun than langmang zaitinda ma kan lak cheun halai comment leya zaitinda athat nak bik asing ha ti mi nan ru anak nan idea mun kan shom ve cheu to zaidang kan chimhlana betampi chimti loin heka leya WMA le local council ni chathan an chu mi he vunzo tuan hause number pakhat nak dorpui veng thar huam chunga raltlan omte zinga temporary identity card la nei loten April sang hi som ni panga chunge in local council hena cheng som nga choin siam vek turane siam du lo emo nei lo emo chu kan venga omzui zel arem to lowang an vunte dorpui veng thar sang chungi a ummi Ralzam laka temporary identity card aneri lo mien chun April tha thong ni kule nga chung shima hin local council sina somnga phaisa somnga liamin sartar di dinga se asar du lo an chun sangchunga pengkho asitilai lo an bunte panhi nak dorpui veng thar huam chunga inlua tur neiten tuna raltlan ombak hi chu inlua tir to lo turane dorpui veng thar chungi in hlanding angai min hane atu Ralzam mi pin le he chu Ralzam in hlan ti lo ding ase Raltlan mi in lua omte awanga khotlanga harsatna thlengani chuan in nei tu ten mo an phurang Ralzam in hlange mi na senin na no nak boy bai nak achua chun in ngei tu na ni tuan vo an lak lai dorpui veng thar huam chunga Raltlan ten dor an siam le sumdon phal anilowa veng chunga thilzuara wa kwalpo phal anilo dorpui veng thar huam chunga Ralzam ni dor answer le chole thalnak antua sian asilo veng chunga sang chunga thilzuarin i cho jong sian asilo ate palina dorpui veng thar mi puite in hun loram shal tur nei ten ram leilung fa te nge hena lo chuan sarkar danding lai angin shal phal anilo dorpui veng thar sang chunga in mun le ram zuarding angai min ha ni aram mi na mizo min ha sin longa zuarding ase mi phundang sina zuar loading ase ti nak kha se chu chawzani phung asarmi ase panganak in hun loram leile thal baka sumdona chungchanga ming ho tir phal anilawa in hun le ram kong kaupina chole thalna konga min hlan sian asilo minglo ho tira nomani chuan dan anga action lak ani ang min hlan tarmi an chun phungning te in action lak aselai ti se hi kong te hin kan fian lo mi suala I min hlan ti mi te khe ta chun naka kala min ha si se chun ram dang min ha ne chole thalnak an tu kholo ram chok zor zong kha zai man anga lo simhan se lo zaitin da an tua kan tia chun mi pakhat khat an hoi tha mi zoram chunga arak changmi an hoi kom tha kha ram an chok tar chu angai tu tak chu aram cho tu amin ngei tu selawin ka Ralzam ram dang mi kha an sikhau chu min hlan kan ti mi kha se chuban tukin chole thalnak zong kha benabia kan ni India mi hi chole thalnak kan tuang hana te in owners angai tu tak kha chu ram dang min ha an sikhau khaban tu kha min I hlan ti mi kha anga lau an vun ti mi chu se chun paruk nak Raltlan pem chuak turten local council le branch WMA riat puina an la thin turane Ralzam apem chuak ding ta chun nak dorpui veng thar chungin a chuak ding mi ne local council le branch WMA Theih pina cha kha an lak ding ase
hi branch way me le local council ti mi he veidang video wa tampi karak chimchang kawin nan thei di ko lai tia karu acha chim fian nak katua lem lo nan fian kho nak dinga chon wma kha chu wma kan hei thei chang ko te local council ti mi kha chu vc kan ti mi ban tuk khan se hi ka lai chon local council khan te chawza lai pang kan ti lai chu kha kha an bun se wma he chu minau bu ti ko se foi nakin ma kha khan se e mizoram chunga chon an ma he khotlang a basic a chun nol ngai bik kha an se ko hi ka number paruk na ke an bun chim mi chu ke sang chung chu ala ya khan nan lu lai zonga ke nan chu anak cha te khan nan mu tar a hau chu chu an hi ka an ma mizoram chung mi shim zong ne an Herh di mi se Aizawl kopia an ma mizo min ha zong sangkhat in hlange ani thiala chun hi ka pem le kha an ti mi te he wma le local council ne nan ngai mo te hal chiaw se chu chu ngai teng hau chu tika an chua tak ding min ha ne kha sang chunga khan pem le kha ti mi te kha wa halin ke wa tial tar ding se chu chu an tial kho di sang chung min an sia khan chun sang chung tia Ralzam nan si zonga an tial lai e an ni he Ralzam kan sang chunga mi se sol nak atu alo mi se ti ban tuk pol khat le dang nan valu tika an ni he chu ban tuk an si te ti thei nak cha te kha se kha kha wma le local council a ke cha kha balak ding ase chu kan ma hi ka India le mi zong ni lak peng mi ase chun pasari na ka hin Raltlan tan zandar som nulam a pon chu phal anilo Ralzam cha a zan suimilam pashan huleya leng chu kho asilo leng chu asian asilo ti se pariat nak Raltlan te zinga zule rui hlawa in nam hnoi an omani chuan dorpui veng thara an aremlo Ralzam laka zule rit kho thil atong thammi an chun in nam hnoi ti mi ne achimdu mi chu ading mi zong se azwar mi zong se khaban tuk kha se mi zu na ken piak zonga in nam hnoi ti mi kha se kha dorpui veng thar chunga arem lai lo an vun ti mi se e an chathan pol he hi ka hen min athu tu pol he dorpui veng thar wma president secretary chun local council chairman le secretary chem ni min an thu te hi official te in an thu chathan an chua mi se e an chathan chua mi he Ralzam cha chun Theih Herh mi long te se je cha tia an sang he Aizawl khopia sang lai li chin mi tamnak mun zong ase chutika sang dangin alen zong na valeng khau kha tika khan ke buinak pakhat khat na tong khau chu cha an chathan he Theih piak hrim a haw mi se number pakhat nak e an chua mi labang he chu abipi ngai hi ka sang chung dor pi veng thar sang chunge a du peng ding na sia khan chun temporary identity card ti mi te kha na ngai teng haw angai ri lo mi nan si nan chung khat angai ri lo min han khan chun hi an ngai teng haw ti nan ma zong ni khan wachim na o an lowa khan chun mai le ya hi sang chunga hin an khoti lai lo ti mi te zong kha an vun than chang chun an cha than he tha te i vun zo a khin chun lungda thei nak ding zong ze chatia number pasari nak zan pashan huleya leng cho kho aselo ti mi khe zaimhan an chap mi lo ta chun nak chap na se ti kadu mi cho hi ni hin ke emergency kan ti mi la khri fa bu khaban tuk kong kawa khan atel lai lo vun ti ven ha se lo na angam deu nga dam lo nak atong khomi zot fa atong khomi kan se kan chung khat ching la har atong khomi se zan pakwa pashan huwa emergency in lakshok in achok khoding long te kha kan sin ha khaban tuk tika Ralzam cha har nak avun lai ti mi kha e avun lang tar chu ina te in khotlang shroi tu na vun chon biaka khan chun anga loading in chun ka zoom lem lo kha kong belte akhan ke kalung revun thei deu heti bia chun number panhi na ka hen atui Ralzam a mi pin le he chu Ralzam tar ti loading ti kha vun lang tare hini hen alang tar mi chu Ralzam kha an don chang na Ralzam kan chau hlang lo ti na kha vun si chang e a chia mi man he zai ti ok tha tia a chia mi man chu hitin phung laman vun sar piak na e ke
avun lu than ding mi kha chu adot in an don chang na ti na kha bun se hi zon te chun ngai chia ngai kha avun se adang dang te pola chole thal nak le adang hi chu ke phung ni a on lo mi asi cha khan arwa zia vun thiam ding kha asikau ama belte Ralzam laka hen a cheu khat dirmun alo lo ngai mi tampi an a cheu khat chu ramdang le yin bom chan tu angai mi na chun Aizawl kopi zonga rian tha te at lai khau mi na NGO tanga aton khau mi na cha chun an har tuk lem lai lo an ma mizo mi nak manin ani nuam deuh ko lai sim han se lo cheu khat CDM atua mi abikin heti ko se bom chan tu angai velo mi na labang hi chu har nga in an nung na Aizawl kopia he tia ai chok te zuarin kholak na ani chok chuban tuk chun awak vai mi tampi an ve an nun ko chu anaka mo wak vai ti kha bedo lowa raklut thaulo khaban tuke a chom keng mi pol cha khan veng chunga thil zuari I cho kho siti lai lo tin ha kha bun sitika ke ngai chiang ngai se kha jong kha chu hlana barmalai mi he te a chok wakan sang chunga thil azor mi tampin khaban tuk kha chim rel churak pa man selo I kham ngai ngai kha chu lo tu chu official te bakin an vun kham tika khaban tuki cho alet mi cha khan apoi ngai ding mi chu avun si chun zu kong kaw te he zu lerit haisi kong kaw te he chu tampi chim haw ti lo mizo ne an huat big mi thil pakhat ase naya video ka vun lang tar chang an ma mizo le mi mirum pakhat ne rit haisi in chole thalnak atu an tlai ti ko se foi nak chon rit haisi he an tlai tika ke zaitluk inda an dau ti mi zongkha kan rakmu chutika barmalai mi chin chap ni hiban tukin zu le rit haisi vunlu pi shim kha chu aramin aram ok asilo wem ene anrian tam big e an tuan mi an dau big mi chu zu hi ase wem member khi mi tam pi ki zu an ding ko lai na en abu chun zu khi an dau di chapau betak zongen kan mu mi se chu cha wem activity in hiban tuk in zu an do mi he rit kho thil la zu an do mi ki khorwa harding aselo hi chu an tu ading teng asiti te kha ke vun chap ka du mi se kha an ma mizo le pol an tu sar mi kan lungtin lo nak vun se lo kan ma chin mi le dir hunin pakhat vun chap ka du mi chu lai mi shim he lai mi long se la chin mi shim he tu zia kan thiam lo khoi kam hun pawa Myanmar lai mi atua chum Myanmar lai mi ti di kha vun si change zer fatin Myanmar lai mi thong pang thai ding peng achia lai kamin chum hen chu atha lai thai ding loi achia lai lo te vun thai pa lang mang ding tika hiban tukin antu mi shim zong he an mo lo atua hen chin mi Myanmar lai mi he minung thong som li in thong som nga karlak an tia chawza lai ni chun an chin chi aning ase khatika minung thong som li thong som nga song kha mitlom te selo khani khan zatlang nun anhur suan kho economics anhur suan kho thil tampi anhur suan kho tika hiban tukin runven na tinga phunglam answer mi zong he tampi in khatle in aru azia thiam piak na ding anse ahlan deu zonga karak thai mi chu lai le khotea mundang in ral an rakzama khwa boi tu ananga lo pil tu anga lo heti ban tuk na zong kha chu hlan dewa khan thong karak thai kan ma lai le lai khwam hana khaban tu phunglam answer kho a khan chun mizoram le chin a khan chun zeironga answer kho lai lo kha khimitam pini kan thei thiam piak ve na a haw chun pakhate vun chap ka du mi chu hi abipi ngai me se mizo u naw na sina nuam te le thadam te I ve na du a chun anma khrifa buwa itel chun anma khotlang rian tuan nak le tlang rian te pola itel wma minau na sia chun minau tia kumsom di panga tang song na sia chun wma thil ti nak akhan itel peng chuti na tel kho a khan chun anma mia anin ro ko lai Ralzam na si zonga anin chuatar siang lai lo chu hi ka lai mi an mi zia se mizo chu anma bantuk an society vai I shom people anma bantuk e nun a shom pi tu khi an upat tok na kalam han anma bantuk e achol chang mi chu mizo min an pek ko na kha atutana anma sina nangam tele dai te I na du a khan chun khotlang thil ti nak khri fa bu le khotlanga khan itel lo nahim ko lai ti mi te kha ape parin vun chim ka du mi se hi kong hepe ta in chim ding atampi mai le tu kan chap than te lai chin mi nunzia kan thiam lo hi kong te a hen chun e tamtling de tu
คันวุนชิมกันในรวมทันแต่ละตุตนาจนฮิเวียลหินกันต้องตรีไลอันต้องนักบิกเตียกัน YouTube channel เตะขา subscribe รักกันตัวเปียกเตียกันซ้อม